Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahanyodrab Youth Council hagas pauterek unai wing arajar arpawar kilalit ban mi patba bat penlong kejingelang hadahan kiti bandawa na kasorkar bakam day ban penslam shu ya scholarship ki khana puli hak bay day bakani ud khot jong kaseng loong ba menteri badai pet ya katanat puli puthi udai ban pelat no mardor ya scholarship kabala shu penslam na do banai risau kaseng kalai thu ru bahau usnam balalet kilapa jing shailing baga RTI hak bay day bak scholarship jong usnam arajar arpau hadu arpuwei Syuk-syuk kaseng kalau orang ru ba kilang yong ki persyang ban penting ki samla puli ban net cukum kita ki jingelang ki balong persya ya ka shispa sau husau CRPC ula ban rap da ka baong ngim dei ki le no ban wan ban pen kulmar ngide ki samla puli ki badawa ya ka hok jongi bakani ka jingami menta ka singi hang ni jong pi ki kun samla kadiga dak jong ka jing pen i sa ka sorkar bakum ki kun samla jong ka jela ba jong ka jat bendu ya borok boing nginom shu snap lara ka sorkar kali menti hoj menen kala ayak order siteng mit panadu menta ka singi on sa pelat no ek bisa ban poi siki account ki jong pi ngam tiap hadu kat no nane kat no ngot layo ek ka bisa dega jingkran jo ka sorkar kalong nadu menta ka singi kin sap sedang ban pelat ka bisa tena kalian jo ka seng haringkat ka education cell bat kumjur bat pi ki kon samla ngin ya budde ne ni kam balada ngilap bakim shimla penurlong dan kim shimla pendap ya kata tular ka jongki bukin siu yo ya scholarship ni gya bantia asurok banyo lau jong tulop balai ki pardo parsnam ki jongi ya ban mi asurok bandawa ya kahok lakalong kinok tre midday meal lakalong kinok tre asya mentawat iki kena school ro laha ban penbor lane ki kena puli laha ban penbor bakinwan ban mi asurok nakabenta bandawa ya kahok ka jongki kumala keren no way ne ki kun samla lara ka sorkar India kala pelat je kapisa na du usnam arja arpuwe kala ada pan pelat je kapisa na kabantaban ay ka scholarship na du usnam arja arpuwe ka jingkeli kalong babale ka ka sorkar ka jong ipat ka bat tat hadu menen ka sngi ban pelat je kata kapisa na kabantaban ay ka scholarship jayu apa dang gini kisis nam tam kumbalaong du samla menai kila don le si ki kun samla ki jongi ki bomla ban siu ka bai kelas kila ban pep kelas no kila don ki kun samla ki jongi ki kmi ki pa ki bomla ban siu ka bai school kila ban pen pep school no kan yalam shei ya ka jat ben riu ka jongi kan yalam shei ya ka jela ka jongi ngiong baki kun samla kini ki lawe jong ka jat ben riu jong gari ki barok ka wei dela da kum kini ki polisi trekam kani ka jela ka wanra hakaba kakajaka ban aimen sim ban yarap yaki nong shong snong bakin nang kio ka puli puti ki penlong penban yaki bakin pep no ek school kin pep no iki college bagi jing puli ba fair ngisgo ban penrem yakni sorkar hapok ka jing alam jong konrak sangma ubabun kam ban pelong iki festival ki ba fair don pisa ki cherry blossom festival ki tri hill festival bagi festival ki ba fair belot ki spa krur don pisa Reban siu ya ka tulop jong kena ikai ban siu ya ka scholarship jong ki kena puli don bisa lelada tat hadu bonda larai bengin mi syamadan ngin mi surok bandawa de adu kani khata khlimat ki saong ba o shim kani ka bisa pendan kam lena siu nam ta scholarship balai bangi ha panda penbor yakini kinong mi ikmat kinong don hoi kejingele kejungi kampak shim lokut rei sko bedong kejingele kejungi kalau boy pengilio atau jungjab adu 95% bani kedai jungjab bat keburam umtang ya ke HWC rei hamtame jungjab bat keburam kerpang ya pi samla di balai iswa keti bat ai kita keti gambar keti kadiang dadu mesin tayau atau bat kesek kalanet ban bensko lingba kita ke memorandum ha education minister bandawa bat pelajang bargo ya kita scholarship pada pendeng jong sem arajan arbuai arajan arbuang koan yeli minen bakaladan tas statement na education minister meredap press conference jongi akaba nakaliang juga HYC rekat pergi samla bule naki institution rupiah menen keski ngilalaj ban ay kita ke press conference ban berbeda ya kita peaceful march kabagi lapan ya ke permission naka deputy commissioner kapan sedang nanti napo madan yung rehab shadow additional secretary haray
diskusi no bagi layu apa ya ke Jubang ba kata ke permission ya ke ba ila buak ban pelang yang tak kejing ya apa ba nang tay na po madanya ruhap sa additional secretariat layu apa balik ke Jubang baong ba inumla ban ay kata ke permission ya PC namar ba nung ba silong kadon ya kata ka 144 CRPC ka blog enforce habaro kawai ka nung ba silong igwa ban tep igwa ban go tang kawai ka jingkeli hato lagu bendo jela megalia ka jongi kalau dan ya ka constitution jong lajong kapadang kapala ban different ya kata ka democratic protest jung weapon way dong silong jagane jela kesukar kam hato kesukar MDA kam krau maka ya kata ka constitution jong kari India lagu bendo tomlong suo Makum ki dong senang kum ki samla jong jela bengin persno kita gimat jura bengin persno kita jengia kiba kum ki samla idan isam sak sokar ada kesokar kesno kata jengi ki ke jengi kalau andemokratik kalau ada kata kesokar desi nomor bagi ia kini ski begino ilam jong ke HYC oi ngila pai tek soman letter prepare mansya soman buat dia ki kipala arais dan meswa tang nomor bagi mi madan persno kita kimat kijura jong kari bat kejak griu persno ni ke boru benong kalau ada kesah kesokar ada kita buat district persno bakane ke jengi lompat ba ke jengi kabak kramsem da ai ta ke jengbet persno bagi hilang kita kibar defy kita ke 144 CRPC nah tang ko ke message ke baklia bila bat pha ya tu kesuman letter sana bat ngai hisimat ngomdan ya kata jingsir kata jingsmit nak mendapat ya kon ketawa ya ko hot jom samra nak we bat kene kene tang ke jingi bat ke jingstang jom ke jingi bat nang nasi kumat ada kata ke scholarship kumpul penbena limba u education minister ada kompai habo sitayau haki belakang tu weapon way samra boleh hak menyuak ya kata ke scholarship ko para samla long lupa ki bola kena pada kalian ke HYC rekan pergi samla boleh dia pelong dia kejiki kapa kedet berkata kalang balik thang nak ya katalah hatai pos ketriap isko lenguaro ban isko penyaro ban yoi ba kumno kini ki politician nado ukong rak sama nado Dokumen rubai, kilo berai, bat kilo million, hak kam top. Jeli hak isna hak artayo. Ladai dengan sim ngejingkli ladai ban fine no yang sarkar baka peslam ni namar ni kum selau ki samla bene ni man sibon ngi atara hang ne baro inde ki private university institute apa ni lai kano private ila siu kapai school ji don ki university ki umma ki piap de siu kata da pim siu piap ngat kata penalti kade ka rule and regulation jong kita institute tengah sutu ada samkar kamla pan siu hak system full amo yani kena boleh siapa siu no arsin lane laisin hak system ada pimla pan siu full amo ya ka scholarship ni siu no Sino hasil laisin nomor tra hangne baro ni dai ki semester system hak semester ni don art ndriu bnai kowe semester pat kowe ndriu bnai yap siu arsin denem di deba ko yang sarkar pakade bakan sinano kita ki polisi yim washu ta ki crime polisi chopi ki babshu pi penbai ni ki kena mangkapor ba ude pen pelai mador yang scholarship joni hau tau penai karena kesolusian kebaoi ni hak kata kasi uang pon pelaj hau benai Oktober bad hadin katukan nepar nyalai ap ni UI pat ulah keren ini uang display next week kilong kidile man kapor ya kena scholarship sini dengan sia tu ipi kowe history last year dega ka scholarship jong aja arpa boy Hau Julai nakaliang ni chong keseng nila fai da ke RTI apo education department but hakata ke RTI ka nila fai ka simpor ado sipnai tam adin ba nila pule bha dali wat sani bha nila forward ya kata RTI ji apo
Ministry Home Affairs jong Central Government apo sita yo aga pratring jong agos kila forward ya kata ka letar RTI ka banyi la 5 stage podel hi yang state government but kalau ka jinjot last year ni ro how September khasautri kila pelajar scholarship jang kena pulai jini kene ko bai ka jinjot jong ka session aja arpo bat arway